بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Marabuha moka jaa al-waqt. Jaa al-waqt wakatusa uja baada mahamitanu rakaudidia usikwalewe inu haukanga wazao ntsihu kartaho ngarwazao ntsihu na hendara nji harmaze heleza hu rais wa he daula yongendo yafanye mfumo baada rais ya audio ya lawana na Mouigni Baraka yabenge kabla rahare janjio mvauo kaudu waramisa vanoshi kwa lewe inu tikazani mweshelizeni kayari kari mnikani randevu yokaya garjoho jarmnikeni resulta baada ye fazi ya mwandu raitowa yaonesha kaya esansi yokaya hazamba nade namna yaka urongowe mirongozi ile ya husu sheshi wa shanjuani zadalizi za hatu zionesa alamba ukaya ngiyo mafunvu mengo mitanu harma mafunvu mengo mitanu yodeze resulta zijoka ulawana rabaka na utuwaze resulta hizo chimpaka wala makonserne mzimandao hasitaki hawazi jusa na barjozi to selera inu yo risari parisa ila audio ho komple wa hayo ngejo uchongeza sisi rimnikeli ze resulta heheli za haja abege yode namna de pue kawe rimisa banu usikwalewe kabla rahare janjia umvauo tikahanzari jembabi reselezize wala wananyasi ikao ngwambao kabati vote nana yala makandida harumwambi wanwambo kabati vote ilo alikao ngilo jangu huwami juu hakawa ni wanadamu ikao ngaone sao kaya karchuhenda haruma vote timpaka condition fulani zikubaliwa ikaka jakubaliwa abo kana henda haruma vote shanga bwanu kao ngo hatori haku enda walo hatori haku wanda wale kao wasubuti gwajinikao rukhsa ya unisokaya bumaharibi zeresta wodwa juka marais haukaya gwajonjia haruma ze bureau de vote zonti pia hena bzimandao ngujohenda yarenge fote e procès ya he PV ye masaseur ya unisika inde resulte kao ilawana yaibe ngondo irenge haruma foto wani wala wandu wa hahi walo bala ngwenga foto wabe ngabo ujiro ya hakaya izo TPV kao ngarjo juwa ekazi zoza kweli hauza ndrabo arangaliendo hatari lo yao hakaya ngojojoka choda ni hapa ufanye signature za wandu watano uende hogishe hauke kwende wanzihe nombre fulani bureau fulani numero 1 numero 2 vota wandu fulani ufanye ube wandu ha yolo bureau fulani yafanye namna ile yolo bureau fulani yafanye namna ile abuka tuende raji hunde yoka enamru ha hundu anina mnuge na 100% yode metodi wanu opposition kuswanda Mouigni Baraka nana de opposition kamili waone sauka yede heli wajoka kufanya wao ani na mzima dao yarenge foto ya PVH ya ibe yabo kwa tutaha wajue zila resulta kaunga zila wanao haula kweli zila zala wano masandukuni shangwa joka udunga zile kaunga zila wao ngazila wao aboecho kangwa filmeo lila kies wala bulwa liwazi wao ne dunia ila bala weona chide namna yodo ze peve wizo de zingo ma photos be shenge ban wanadamu wan wakati le sandu le lijoka bulwa
iwaziwa mndu fulani nukta fulani mndu fulani nukta fulani hata zijezi hisi rishie je resultat ya rione wala wandu wasinyeo kaya mndu fulani yabo kati yunga juhambu kaya ngarju amini izo wambao shikaya leunga wana foto la sinye wana assassin fulani la sinye ni mndu fulani na mndu fulani la haruma réseaux hauza besho candidat fulani abukabanu hundu mahala ni hunu abunga tingone kailo iloboti iyo kodo de tahawu yabo hakaya wonti pia ina mndu hazumanie namna hiyo yabo na mone hatwari iliyo na mone hatwari iliyo kaya ngabo ndrabo zinji ngabo mambo mwinji nabo sis watangazaji na baadhi ya watangazaji kao wenjini hao ngwasutene yezi tishia wanama ikao hata riparana rishiliana ya uonesa za kweli beshale wani mwanadamu ikao nge kinyume nasi rione za Mouigni Baraka na mdambi emri ya mdamfi wauda wala wanazi jana walu haruma ze ndala watangazaji hawala kao maktivist walu haruma letonga la heyezi waudu andikao wakaudenose yokaya Mouigni Baraka zilandrabo ya kaukaziwa hawu zendogo kasina prefu bad hata mimi wami tizonesa uraj hakaya rizire haruma ika indirect ika hifanya indirect za analizi za audio ila eheli ya haja e resultat yala wana timwambio kangi wa 50-50 yabo tibakisha ukaya nganazi analizi yabo ngamonao kaya besho kanjomnikanie ye prevo mwisona video inu sha nganjo ajerustanga jola wana ukangizo harumia velopo anjo zibuwa ban en direct mzione iyo ngajo nesa ukweli ukaya sisi ngasibanu ha amani nano kakartu hanja baki unafiki harumaje bwana zini yabungia madam Comores ujoka uchungulwa neke hakika hachungulwa nuwa Comores batina intimidation ichoka yonti pia ngarinji yao haruma ye deba yosikwalewe yakaya ngansikitiho hakaya haruma lejiji la Marseille hawdar tomba de fanata kamil wadada mkomi wastehi haku mze wahatu mze Shabani wodu wanada mkomi wastehi hakaya hakana movement zaangalia haki no plefushia ulobo ntiju njia haruma nduaka ukreye ya dawla ya haki haruma Faransa wakaudazi haki zao ukaga mwesheli yao ndo mze watu mze Shabani shahar bitena hena mbiaziona wodi mdia kauzire hapo mimi ikanti wami juu bal hata mi wakati mi hangaje wakati timpara timlaulia hena mnikao mimi humsitehi hena mnikao hajibalia shakwezi izo naona ani hakika Mungu tabishe roho yunotikao esari hanchiza i amani no mwishiliano wa hatu de ladini hatu ni adabu ya hatu kweli si maskini haukayanga rozao kade zensi maskini harume dunia kanga si haruma eliste ya hema zensi kume yoti ya leo sharagu den Comores ya umba abasa dabo ya mbaungu yu haruma ya vuwa ya huenda haruma emergence aningari nginzia ya tengwa tinjia kangi yu haruma emergence itengwa eze nzia hindende joshinda bano muhajizi ndo mengo mirao yenzi shinde basawu yenzi ya ndazi ani yodo bandu koye Comores ngiyo shaketi tajiri ngiyo mengoni mwezensi masikini kuume za he dunia shange tahau nzia ya ushindaji tahe yabona mjoka yazi tabu za dunia abungazi honto ngatingudu bamdo masikini wadi banu shendu shikao chichonge zensi yatu karchu jila hau karchu wana ramakodu za zicho hau karchu tinjane na mdeo bandu yale dabu ya kaya ngasina dini
ngasina culture isho de shari changani shezo mananyasi yafanya yaone wanu washilie la mipaka ya Komores na do chofu adabu wafanya ikao yensi hatu kejanda uchofu adabu jaula wende wadorea mazomana wahensi hatu horiho wandu wala urenge ufanye direct hawasutene sila za wafanya ala kulli hali wamiju titabi hana ishiyezo hamba webra batike zwana oyaza la jangurwa horiho nanga mnawosheye o mji mtukufu mrahafu mndaji wangongozi jisao wa mawatwania wele wao wajua utabu wajua raha na ado mji mtukufu ulo harume ardhi njeo ya mitsamihuli na ado mji wa uzio ya mitsamihuli. Bravo oyaza la jangurwa horiho bravo umwengo momi jikangi wa harumaze tarehe za hemiji watwania moneso wa Komorukani mwa watwania moneso watwania wahangu kanyu jua forsi mwaifanya ila monesa mji watwania nzomana hamanda wikao irespe hangu ulo niyo ikanga bwa yezi ilombi hawilonjema hangwanzo hawenjibia zilo haruma bahanu wewe ngota woka yinu domara indo namna ya kubidi ikai uplefusheo na ngojoka ula mchi ulona wanadamu wenji kumkinishi hawalandu washashi hawo wenji shamji ula ngabwalona haki wewe ngodoka yensi ho shanji ndrongowo de namna ila ani andonuka ya mimi wa miju adonuka ya hwende mpaka isababisha mimi chionoka ya ebanu mze Shabani izo ani wewe ngonoka ya aula dokaya wala umsuteneo yabo ukango sutene mbrabo shantu mvumba shesimu hokaye directenu anu vreze wewe ngumsutene hajangu sutene mrunda jini wewe ngojona kairi bada omjienda wakachwanzi wanwana damuala hokanga njoka ya eka mjingona nusu ya wandu ngabo mwanjangu ngabo wachumanja ngonoka aula wandu wala wamrema hiyo ali wamrema wamrehoriho ani zodo ani hena kandide kao hende bahanu sha wala wamrehori haungola SRC hawe amp kwa zina ushinda kwa zina wanatiti wajukana hila mandao ani kuchuwa na kabo ani abore juhamo sonti pia ani namrato juhamo badangwe saidi ideology walangu saidi ideology wandu shida nao ideology mimi hamdu fulani kufikiri kizo afikirio de zakairi ina mungu fikirika iza afikirio de zakairi wewe ngo fikirika idea wiyo wani yao ngo kadi ya kairi chabana kwa salo ya toda koronizo shabu wewe wono aula hakanga bwambao yensinge ndao ngabo jawu yasaka ambao yensike ketuhende yode dunia de hele dunia kasi wonje ngwamba ngazendao ndo wasango edonga zembonga zendo nani shawe ngono ka hokorizise ngo iso ngonjiyo harimo wala wambao kaya narware horiho runo wasa wakopea mji wasa wajokopea mji wasa wakopea mji wasa wakopea baheserse wapango wa hao wakopea heze partizendo harumwa ze election enenda wakopea ni wananya wajohenda hula watu wara horiho ani ya dunia ende namna hiyo wewe ngosaidio ka ende namna hiyo okaya hena janibu jone mwananyao ani watu wara horiho hawa wedo ka dunia dia hawaweche wala do dunia weche badaongo akozao hambizendao namna ya uzishanji de namna ile wewe ngozone ka de namna ile na bala wala ngona wenji wajone ka ngona wenji wano matetu inu
e education hawani ye ampu dona education wa wechi dukayengo indike wana haukan e kamono mjeni hamjiliani na mwishiliyezo yanjo yambe mrudi mwenzanyu warudi wenzao uwarenzi wandu wafikiri yode education wa ye amp wanikao wanao na mkena adabu mdiona mzee wa hahe mrumnika adabu mrumnika mbili mdiyo mwana wana mjeni hajo mjini hanyu haja hata habaya rumweleza aranchi tujuja hulwa hunu ikaba jengapo tuarabu wala waja watamsa jaja ungabo mpira wangusi ho wanaha wamba na mrenzi tujuja mwa ejirani wa hatu ba maudu ngamjuhenda hiyo mahare mwesheleye bala kabati polisi bala na mrenzi mwa jahunu waja watalibu mwaharu wamenye tuarabu hatu ndariweleze ritiwa bubuwe ndariweleze kazinka zirendo ariwamtowe hasalama sharti wareme haruti wa uwe yode namne kao sisi rikahanti shay polisi kendo intervene wewe ngo saidiyo kaya aula da yinu uwanike kado aibu halafu ije upande wa kaya maisha ngao majiro yopwe wizi yao edikubalike maisha ngao majiro ngao majiro je maisha ngao majiro ije wakati waembe hocho china mdembe mbaya ide dunia wala tasirlu ulaya karjeba wananyasi walo harmazensi Afrika ngwa nawe hele krizi iliyo watino hiba sana Komori derambomba mbabi shanga monao zenti mwenebushi ni yabo na nyumba karali zizi tano ya lava zi 15 imba hindu ya karali jana ilo mama jana maili Faransa de namna yo Nairobi Dar es Salaam iha wangi yonziro hata zila l'hôpital wala wananyasi walo ndaruma ze traitement hula mone hele via sa ya changer zetu ngongi zonjiro mahala pia yetu aunire me mahala pia Komori kwa jeba wakati waembe zembe ziburi sawa zisi unumuhazi si hawinji tena zisi hawinji wananyasi wa Komori wajitolea shawa onoka ya kairi wezembe zinu zijingo ujiburi sahunu hola zensi mabavu yonti pia raju rabari haruma urale zembe gasi hao ngam hala zitundozi jenga kwa sasa ko jo homo jambabi iko zateleza haja dele bavula ha shausubutu bale watutu mabandi wodi mwado fanya are hina gari la balad yembe mwafuye mrenge zembe zila Sheru hombia mrumzima na mikoba miraru ya yembe yongo doifanye dabo kabura ngule okanota garate mafurata jahune majito unabazelera sinanjodo profitene hahu mkensi mwanyise ukensi utondani haho an ila ayibu ya jiri bomze wahangu mzee Shabani yeba lo fanya na bongo de liyo kaya imwana mkomori ngena nzaya wode majeni ngwaji tahao na singaro nao zensi za Afrika heli wafanyao mrucho uzahula uzula tanganya ngumbendu hali iya bongo zionoje adonokale iyo 14 wede watuka kujifilm he video ya haho wakati wo wote jokango jovumbulwa nayi chabanani telecharge njeni mdailie njeni mdamfi ho kaini ayibu shamgwa jela huitoa huizimi wawe sheko pingiyo bano shantu yonesa okemastehi ya hangu mina ngayo ngebidiyo duhe bano teheswa maho wa Komori uambi wanazijana ukaya barati kator hojari mbone majumna yembe ala barati kator ho kana encourage wanazijana wadopo wazao sheo wadopo sheo ilati kator uhunde respect ya hangu hunde respect ya wa Komori tokaba tina swamaha mincho na nzia yokaya imastehi ngajure jibala yakaya tsikitiha uyakawda ndawe na mingande jizoka imasikitiho ya heya maximum hakaja jo njaka uzwani kamze hamandawe ngojo subuti ufanye ndongo hamana zila ngaransi yemba biyo ndasingaru lindao kaya ngojo jwa huswami hikaya makalima yangu yendetro shange bidiyo nuheleze ukaya ngasi haruma hawa ilonziro yendo ya nji haruma guerre civile yende ya someso wa na hatu haruma utovu adabu no pula na sheo izo kartuomba haruma na kana ushindari wa control itsoti do chokari zambe wa ora
mtende zari mzambe da nywaze wa hanyu rimdungani dingoni hamade hali ramdungani dingoni hamada mbai ho dungu dingoni negosiateur dungu dingoni mimi chu dungu dingoni ngartingo husaidia za fikra za hao heli ufanyao sisi risikitiha na zila wafanya sidona haho abotikanja nwambio karazi uteheswa maha wakomoro kazi la sisi kasivani shakuturiona renda hamu plefusheo ngarida waonesa ezijirio naneze ndiwa nwanzo wafanya residenose izode zenogo raziri misaba basi kabati za sayo juma yabo apoge umva huo ngarindao zeswa mazao za hoona wakomori zo wafanya buhari yabo rejei la mastehi hatu sinawe okasinawe karnomana ngasida sinawe ragujana honda leo sema kalima ya ala kartuka handa ya kai harmali tungala hatu au kalinu tungala amani shuni ikundi sha amani sha utahan faida ya hensi batino kai karono wananyasi waheza baya ngwanzo wa wane ngadufa nyatari wanzani sha wacheze baya abenge mva uo ngarukazao ya budi ngosi halafu zika huja garejemba biharma leswala labira itsandraya ukaya vakaya wandu waserse wakahura de amp wakaiho eza jirihindi ukaya rodo mnajana hahia bala ngone sukaya tinikwa inutoka buvaya tinikwa zizi li tinikwa va tirengedeze mali za ani mimi timdu bukao nogoja hizo tijoshubuti na mbinganza analizi shesi ntabisha udukaya singari wanao bafanyie kampani ya ukweli ani mwanadamu yaonesa ya proje ya hahe izo yanzu yafanya wakomori wa mwelewe shakari jaharima nogoza ki mbuhu na maviti ya ukaelewa inu rinofanya na rongo watiti uo menya sana kwa zile ngozi ile hapo juu ani zitambaziwa harumwe dunia ani anonoka ya eka kweli mrola hazamba hawe mrola haji voluntary rjojo hamba de namna shale wa inu mwende chanda mnajana kwa ngusutene yezia gusitone ye candidature ya Mamadou foi milita wa Mamadou rekarenge carte rekakajarenge carte shayo bani ya nono masulaha do bani ba Mamadou ani mpange namne kao yende ya bezila ani ndogo zipangwa ni wandu aduhazi zipango kaze ndogo zila ngajotongeza zilati mwana mkomori yakili yende ya zambe namna ila ani nganonoka ya yoti de namna ya politiki ya kabidibaliwa hiyo tine namna ya politiki ya kabidibaliwa uridice na nyinyi madhamana mwambanga nyanda aduhazi ndizo mkubali namna hiyo kaya ani politiki namna hiyo dibaliwa henda harumanti ani hakika Mungu zedongo kasi nyangu sha sikadare je haruma upande wa watangazaji kwa hiyo watangazaji ngarishi yao sondaji za ndrabo ani boko umruka tujua zila handa hubi wewe raia ushieze nongozila ufiki kazi la nongo za kweli maudu ushieze resulta za kweli zijoka huja ujoshangae ani abo uo mengoni mweze ndango kao ngazotio mana mwangalie ukweli weheheli wanadamu wajitamkao narajewe nyumanyasi Mouigni Baraka ukashode share misaban dezahe audio ila audio kao 6 mengoni mwasi de rakahi condamné nane ze janibu wasouteneyes wazi condamné hakaya wodu akizewa hakaya ila de service secret ya nchi hatu doetowa sisirika haruma namne kao repese situation sha wakaterlo nunu ki audio breve haruma laboratoire nangudo kwa juzi rianalizi hata ijohondo kwa jana zero tazi laia karjashina razi to wajana shale odo mugarumbia rito zero justa abinge yabo tikaanzani mwambien yokaya zero justa ngizo henam naim avec un banquier
il y avait une autre personne, comment dirais-je, un ami à lui, pour le projet, j'étais témoin à Mazanogoïs. On a fait une conférence à 4 personnes. On a prometté, donc début octobre, c'est fin du après. On a dit que ce n'est pas une petite truc. Donc, Mimi, je cherche ces failles sur là que nous parlons, comment Azali va pouvoir passer. Rien que l'on a à Kaunipara, on a fait des propositions et un calendrier. J'ai fait travailler des propositions. Avant de le passer, ça veut dire qu'il y a des discussions en étroite collaboration. Donc, je ma représentant à la commission au niveau des îles, au niveau des préfectures. Juzi ambassade américaine, il y avait Hamrouan, qui est le conseiller diplomatique de l'ambassade. On doit qu'on recevait à chaque jour, en réalité, la porte était ouverte à nous. On a discuté. L'ambassade des États-Unis, Moroni Saukaya, les Américains ont décidé de Moroni. Et ils veulent investir dans ce pays. Plusieurs projets se sont vus. Alors, ça va être un projet pêche, un projet Mbel, Wambo Kangaranza, et Daoula à Comores, ou à l'ouest des coups d'État. Nous voulons développer ce pays. Ces conditions de la élection civile, ça signifie qu'il faut les élections civiles dans la vie. Donc, avant de nous, Warone, c'est qu'en tout cas, Guadeloupe est un observateur militaire pour les élections. Donc, avant une discussion, il y a 4 de concertation. Il y a aussi, ça veut dire que c'est un réseau au minimum de sécurité. On a moins de ressenzuani, ni de mali, rigouler, c'est piloté. Rigouler, au kawanzuani, au kwanadini, kwanasudunia, mapesa, comme ça. Basi, notre famille chez Sabuka, garantie 5 000 fois, il faut à telle chose, il est là roulé. On doit faire la caisse. Uno, Gasdiaruno. Et comme il y a un peu de temps, il a demandé une première position. On est là, alhamdoulilah, c'est un madi, on a cette ligne fondale. Voilà. La famille, on a réalisé qu'on s'est dit que moi, les Moussouani, on est là, on a on est dans le gloire. Les Américains, pour eux, il faut des élections dans le nord. Ils s'en foutent dans ça, ils ont des élections dans le voilà. Il a beaucoup d'argent. Voilà. Donc, Lukaya chinoshina nifanya matalazo zimenji hukaya chianalize ndongo zinji zakabidi nisambe wakati mndo jine zirengo wakati pia abo tsina ushinda nirenge mna wakati mtiti na analize inu shange bidonje des résultats directs et situation lukaya ye audio yafanyishiha unifanyishiha wakati kao de projet ya hepesh ya vumbulo ukaya ngejoka huja wonsi juuna di Marekani hajitamka kaya ngujoja wonsi juu investise abo bungwa hivenza ngebidio ze vote zivire hau haki Mouigni Baraka hashindi harambu kaya ramu mwanza rakamjanja ze vote ngazijohenda she Marekani wajona aula ya ukaya zevoti zitikenda mba taraduti yabodi la opposition hohenda Mouigni Baraka hatualia haonuka ya mjoshinda ya hunde patu la mali bahano fulani ikati do haruma ila diaspora yuno Faransa mjoshinda ya hunde patu harumi Marekani ali kujoshinda ya hunde mapesa ya juka menji ikao hajoka ya
ze vote za njuani unado mahala Canada mu vote hawinchi deso ala likaya ye wende hawatende eba wafanye wajonda mapesa shawa fikiri tabwe solution ya bakisha do haruma sheswa shanjuani yenjuani kwa duka fanyaji kushinda wa election esike joshinda wani wafanyiliwa wafanyiliwa namne kangwa joshinda wa Parise waoneska banunjuani hula ani wala tiondikao ani sinosu kutinzambe na tozamba wa na mtozisha wa pasemu sinosu kutinzambe hapa wamama ambao kwa polisi ngochashi banzuo ndio na raya na swali mzango hizo yao sabetilko ekari shingi zango zole sekretari hata na minimum de sécurité ronda mais presenzuani ni bulenzuani be mali regule zebilete rihule okawanzuani kwa nadini kwa nashudunia mapesa kumze yudo bani yakahuja yakaya bana basha ngebidio rihule wanjuani jote c'est la wala ya kwa resultat ngejo confirme kaya e sababu Mouigni Baraka kauzamba ilati montage yakafanyishwa ende akauzamba wae sai hakikisha yokaya ila hautaha hele patu yaonekao ye diaspora nane mbabi yae hayaloni yowae ne mbabi ya lidao de Marekani ngejo shinda ihule wanjuani yapoka haparse nombro ila yabo mfule ho habo hundize election yo de mana yabadingo ye frokome yabadingo ye zijaribu ya opposition ya usubuti yende abe kujonda kandida haukahinti ujoka ekashindi ya Parisa ye montaila hakulu wanjuani yabo ngwajo mvoti izode za lawana yaba obanu ojiro lo banu hinti ojiro lo banu zijanibu za siasa hola ye amp ndaila wasutene yes ishiyezo yahamba ngulaumu Mouigni Baraka na ya mweshele ziza ka bale asuli ya hatu sisirika wakutuzi ngabo harabo tena rudirishia wala parti jua tena wahia tena wala washeli zaka Mouigni Baraka kati walifanya namna hii ani zijanibu tena zijuha zonti pia ziheza apo ngabo Chris yenda mno haruma e candidature ya Mouigni Baraka haukayange jo henda itie zibutala zenda mno haruma shesi wa shanjuani haukaya zila parti mbili nkuu kao ngizonjuani de parti juana ne amp serse wala ngo kwati dakoro nizo Mouigni Baraka yahamba hata wala wa orange tena kwati dakoro nizo Mouigni Baraka yahamba abole baila njuani ngilo diro dondo haruma candidature ya Mouigni Baraka yabudo bokaya inna lillahi wa inna ilahi rajiun ihawangio nziro haruma Mouigni Baraka hukaya ekahendo hunda abo tena ilokafa ya ukaya wala nanyasi walio haruma ze opposition nani walo haruma pouvoir ngwajoko kama rebeli hosoni mwahe hala makalima ya hamba hukaya ngamjoka mdiye shindo yukana usiumwinji yabo zila hen na zila nisi uzi hau ngajoro dizi hetena uunda ulokaya ya hawangi onjiro hosoni Mouigni Baraka yabage yode ze resulta makauzilinda harabu pande wa Mouigni Baraka izo akahanja yambe na kahanja nambe na ngam si désolé okasisi ka humda mfia okasi wa imrikao hatugeza ngabavuwao nusu ya amani abasa hakaya wanu wacho hanja bakezi adbache voti wanondikao wajitamka ukaya kabona ka voti abwelo baya shawa shindi yende wapeze amade kandidature ya kiki amade kandidature ya ejua nani kandidature ya ho na nyasi Hassan Nurdin Burhani
uja yabdu soefu hata wanti pia zila kandidature kao zikahoja sise amani bali amani nusi amani huja wawadu kao la shaka fihi mwishia rikawa sitehi rikawa nikaye mastehi ya lazim hakawa na damu kao waonao kange bido wende abe ngansikitiwa haku haukaya sisi rili amini ya ukaya ketubi liba ke partialite harbaze ndo zini na rizambe hauka nyinyi mwanlo aminu kangamdo harma election jabu ya kasiri amini harmazi hazatu la shakare vike honnête ruonesi si danger si tukawula wanaban ikaze vote zinu zindo bire namna yabenge yabo ngiyo na shua ya huwa Comores ye shua ngiyo no wa Comores washinde wangalie halafu yodo pwe na kanjani onese yabo yabenge yabo sisi kana kawale kaideja kauremisa leo ngabo zinji za hamba kanato shindare zambe banu leo haizo kaka mchurudunga haruma sofad tv.com ngamjojo henda haruma ye sheni yatu ya Facebook nane YouTube kama henda haruma Facebook ngabo foto la election lilo yabo hau foto la STV kuchuta audo tape kaya ebana joka hata nijieje do chorenge suri hawesha ya ukomele foto hilo kutujojihunda director mu YouTube ketubidi wanzi hemba rongo do twapie yabo yeshaya ikaga ngorumi ordinateur de namna yeka ngorumi television o tele harmo ilona Google do tuhenda harmo ye application ya Facebook ya hao wapie yabo ngetingojo ube direct harmo ye YouTube ye video hatu ngojo partage emission zatu direct ngojo partage en direct abenge ngabo video yasa joba kishabu kange joka wazi harmo Facebook hususan de chaîne ku yahatu ya Comores Habarizacomores ikawa hivi wajitole waonese nisijirobo nsiju hena mwana ujotoa fikira wa muhensi yabo wajaungu wajoje hansi wajoifanyisa direct waifanye premier harma ya YouTube abagabo kamna umake ya video yinu haizo ngali mlahoni yabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.